Kusita abazalwane bonke nje Council Conference League njengoba siyayiva imibutho eminingi sesithi-ke asijombakanye siyohlale simbonga uNkulunkulu njalo nge-social media. Bengingathi nje ngicela siyishayele etandla, nawe uyakhona ukuthayipha nje, uthayiphe etandla lapha ngizobona ukuthi uyavumelana yini nami in many categories. Yebo-ke lokunye kuba khona hawu mina ngibona nje bani nangabe kumbe uthola ingoti noma sowushonile la ku-social media. Yonke into ngesekudla inama-advantages ayo bese kuba nema-disadvantages. Sekuthi-ke kuba kuhle ngakhathi lama-advantages amaningi. Sekukhona-ke into lethu ema-disadvantage. Ukumukela Jesu nje akuyuze kube ne-disadvantage. So siyambonga uNkulunkulu nge-social media. Ungaphinde utifakele etandla lapha, phinde futhi siyishayele etandla i-social media lapha endasi. Kusita abazalwane-ke, ngicale nje kulesisho lesithi la kuneluthando khona ikhona indlela. Labami abadala ngeke ngisho sibe basho ngoba soloko kuyachubeka futhi nami ngiyakukholelwa lokho, ngiphila ngakho ukuthi yathi kungaba neluthando nje laba khona indlela. Bathathela ukuthi ngilakaloZitha nje umbeka asuka awufuna intombi ngibekise nje cishe ekhashanyana not kakhulu le kuboMankayana. Asuka ahamba ngetinyawo netincabule ahamba afike angenisa lapha eliyengweni. Kuthi ngemhlomunye ahambe bese uyatheleka eMankayana udzabula tintsaba. Nakhona kade kumele leti ntombi lapha emfuleni nasetiphuma madoda bayitolo nje sekuvuka lisinga. Atibone nathi yokhemande lapha emfuleni angibekise igama lakhe ukuthi ngidumisane Dlamini. Achamuke intombazana afike-ke abide ayikhuzele ayibonge. Ngacishe ngasho. And then-ke bese-ke naye hawu manje wena sola uthina bathi bekuphela abo 2 years. Ngalamafishane ngoba nema-2000 lasakhona sicishe sanakwa so mfundisi lo muntu bekasuka kaloZitha ngoba unelithando le ndlela beyiba khona. Bese siyabuya kuwona lama-2000. Bona-ke sekunema-spirits. Mina vele umfana awumangali nje. Ngeke siwasho amagama ngoba e-ofisini lethu batshali sibatshali akungekho okuningi nebatali kube khona na umfana msekunje. Ukhanza umfana sicale nje ngatona leti tekujolana. Umfana omncane ngoba vele nami nje ngiyakhumbula isiteki khona lebesinaye lo mbeka nemtimba lomdzala kwathiwa lona umfundisi ngumntwana lo. Unabo ngasibeka nabo 16 but nawubuka umtimba wakhe ngoba abantu labanye kuba ngumtimba wasekhaya kubo noma-ke lokho kudla. Samangala lo muntu ongaka unabo 16 years. Kuyintombi nje vele seyibonakala ukuthi eyikhulile. So ukhanze abantwana-ke lo munye kuba khona mfundisi kunemfana ngibekise nje unabo 13 years. Unabo 14 years mhlambe mumzi lo ntombazana futhi wakhekile. Kube khona la ukuthi athi ngiyamthanda lo mfana ufunza lapha kumbe uka-grade 7 kumbe bo-form 1. Kube khona wena mfana wena ngakho eminyaka mfundisi kuna-15. But lo muntu ngiyamthanda. I think sebakubonile-ke bazalwane. Lo muntu vele umkhanze akhala mbamba. Ngibese-ke mina nami sengiyabuya sengithi nami kwangenda mani phela ngisangasinziswa. Ngahamba ngakuthola ukuthi whether maloyo akhanzakala lokunye akusiwe maloyo. Lokunye uNkulunkulu angakwenda. Nami ngiyakhumbula nje I think bengifunza bo-form 1 form 2. Nkosi yami ngathanza lo ntombazane kwaze ngaze kwahamba nje form 2 wonke. La khona ngamthanda lo ntombazane yena bakithi. Ngaze ngasho ngathi yabona-ke lo ngaya mind you angasinziswa. Ngasho kwalo mntwana ngaya-ke nakubaba ngimtshela ukuthi babe ngiyaxolisa kona ngisesekhashana nokuthi ngiyoshada but nangu lo muntu. Ama-advantage akhona-ke kuba lapho bese ngisonzela ukuthi ngidawungena nakho puberty baphela uyabona nani bancane ukuthi nisangafika ukuthi enithombile. Kwangisida ngoba bekuthiwa nakuyo ephathini hayi wena senele uzozilima wena iphi intombi yakho. Mina ngititshela ngalo mfana abantu loyo. Kana ngaze ngamkhulumisa la usithombe nje ngibaleke nabathi basinikeza intombazana sibaleke uyabona nje ubulima. Waba yi-shield-ke loyo mfana kwaze kwafika isikhathi ukuthi ngisinziswe. Uyakubona ukuthi ngangigula mani. Kwala bengisuka khona
endlini ngihambe nami tindzawo, ngeke ngisho ngoba ngikhuluma emoyeni la, ngihambe tindzawo nami, ngihambe nje mane ngithokoze ukuthi ngiyombonela ngasekhaya ukuba nangibona sishada nginetiseka. Lapho nje ngiyakhumbula kukhona lapha bakhona kuthi esikoleni kunalokuthile vele after tikole letihlukahlukene. Hawu nga-make sure vele ukuthi ngiyahamba ngiyombona esikoleni sakhe. Nabafika la mina ngalesi sithombe salo angifuni lutho. Labanye bengibabona ukuthi bahle kunaye but nje I was so much addicted. Sekuthi ngeke ukubeke ngembaba ukuthi nonke efanane nemfundisi, Thanza Ntombatana, kutawubanjani. Bayati futhi bona labayitolo ukuthi bekwenteka umuntu athanze intombatana kumbe baleko baseleko standard 5 but angendi lutho babe bahlonipha. Njengoba nami nje kulona yebo kona nakangeda ngathi bengibona mina Seneliso by then kuthi udlala nje lamabhola but-ke ngalosi bengingakasinziswa kude lebe kangako ukuthi bekunjani, bekabona nje ngiyamnaka mhlawumbe ngimkhulumisa kanjani nangu ngithole amathuba. So labayitolo kuyenteka kube khona ukuthi bekayibona intombi ukuthi lo ntaba ngumkami, even nabo osisi lo ntaba lijala bacethe nje le kubo form 1 form 2 bangendi lutho. Nabafika e-tertiary ncisho ayibeka kinzaba. Letinto leti ngikona tikhulunyiswa la ekhabo emakhempini. Baba khona labayitolo batosita ema-2000. Nathi nje siyakhona ukukhuluma ukuthi hey, ningabe senithatha i-advantage. Hawu nami-ke babe uthi wabona make phale kubo form 1 wambeka nje wambhanga nami-ke vele ngambeka lo hawu nine as long futhi ningakasinziswa la bayitolo ngoba bekunento itolo noma ngabe lo muntu bokhanza akasinziswa. But bekangeke avule isibaya kube khona nje ukuthi noma ngabe kuyenteka sebayabonana khona lapha emfuleni noma ngabe sebaganene bekachawula lo kude kuhagana bekachawula aguce phasi athi ngiyakuniketa liduku linemakona langu-5 bayade-ke bayitolo tonke letinto. Anyways sitochubekela embili ngilandzeke lokho ukuthi la kunelithando khona iba khona indlela. Ukhanze lo muntu nemali utawumeka sure lo muntu ukuthi uyamsita. Manje-ke sekudiza lokho. Na ukhuluma njalo laba banamuhla labanye of course labanye bakahle kodwa labanye bakuva kabi ukuthi hawu nami vele kuyenteka lo ngimfakele ngimthengele i-data licingo sekudiza. Laba bekubakhona lokho ukuthi asibone lesimo ukhanzakala ukuthi utawubhadala esikolweni phindze futhi noma khuluma ncele Ntombatana kumbe ngithande afika sethi Msana ngiyabona ukuthi ungibhadalele esikoleni but please ngiyacela ukuthi ngabe besingathi nganamuhla no strings untouched. Nadumisana bekhona ukuthi ngiyati kona ukuthi ngisengabeka ludzaba lami but nje ngive ngithinzeka and ngiyacela vele ungakuthathi kanje. Khansi ugenuine lo muntu lo munye kakhona ukuthi anikete sibani. Anyways leti ndzaba leti siyolicoca one day ngoba ngeva nje naba labadzala bathamele babalokuthi mfundisi waze wasikhumbuta lo munye uthi nje ngesencele waze wangikhumbuta umyeni wami losangekho lo munye umkami losangekho. Ngiyakhumbula sengacala ngambona njani thina mfundisi besilapha esikolweni kunalabanye nje laba hey sasilapha khona nje bengathi ngikhuluma naye sasilapha noma ngisisho lesikole letikole lapha mfundisi bengisebheneza ngiyakhumbula ngimbona lo sisi naleli jaha lo munye uthi mfundisi bengile mhlatane nangilonga la lo munye mfundisi mina ngangile kuphi ngiyakhumbula usentani nje mfundisi kodwa-ke konke kuthi la kunelithando khona ikhona indlela. Sesiyabuya-ke spiritual kuthi ngisevile kakhulu kuhola labasha nasebandleni bokhanza labasha ukuthi uma kude ukhumbule lolu thando ngala inshisekelo kuthi utawufuna imali noma beniyokhemba leka lavumisa ngalothi awufuni kusale tinkonzweni. Ngiko-ke Titus athi Jesu uNkulunkulu ngengadi yakhe wamenda ukuthi wathi zuzela sive lesitaba nentshisekelo yokwenda imisebenzi lemihle. Thine sinentshisekelo sineluthando le ndlela siyayibona ukuthi usuke la ngathi inyawo yamankayana. Bese John chapter number 2 ngiyathanda sibo chapter number 2 na Titus chapter number 2 la kuthiwa inshisekelo sive lesinenshisekelo kwenta imisebenzi emihle. Na John chapter number 2 Jesu uyise ematafula lithi iBhayibheli babe sebakhumbula abafundi ukuthi kubhaliwe ukuthi kushisekela indlu yakho kuyavutha phakathi kwami. Singisi-ke bese siyasita sithi-ke the zeal of thine house has eaten me up.
Sathi wonke umuntu unabo me. But the zeal, uma kufika izile, ngibekise nje, kunemicimbi la kangwane singayisho abasikho emoyeni. Nawe ngasho utshelile omunye naye ibikhona le weekend bahle bebanatha tshwala bajayiva uthi ngicela nesiye esontweni ngemgcibelo. Angathi ngakhathi lo mfana engishisekelo kemdangalazweni ngesencele ebebongangibona ngesencele naku nentshisekelo yasathane itawudla bomi baNkulunkulu. Phinze ungaba nentshisekelo naku umfundisi lakikho ungaba nentshisekelo yetinto taNkulunkulu ngesekudla kutabe sekudla bomi bakasathane. Ngibekise nami nje noma ngingceku noma ngathi ngingumfundisi noma ngingibani lakimi bakhona bomi kubukela iTV. Ukhumbule ngakubala angikwendi but kukhona lamalungelo ami. Ungangiva nje ukuthi kunasetshwala. Lakimi kukhona kulala kakhulu. Number 3, lakimi kukhona kunasatshwala nekubhema. Number 4, lakimi kukhona kuhlobonga nekuphinga ukuthi umtimba wami ungaba khona sasengiyofuna umuntu wesifazane. Phinze futhi lakimi kukhona ukuthi ngagwaza umuntu ngimdubule ngimbulale. So ngakubamba ungakubala ke kwanyalo bamba lokho. Kuthi ngalamanye amagama kungafika inshisekelo nanakuzila nje. Kungafika inshisekelo ukuthi yathi uNkulunkulu ngihleti naye noma ungabeka inyama leyo siwe emasi thina bakamnisi. Utawukhanza ukuthi kude le appetite ngoba ngiyethe inkonzweni. Le nto lena ngabe yalahle kanjani ngoba kugcwele la eBhayibhelini. Kufundisa ngakho. Davide nje nemadodana kaKhora nakathi waye umphefumulo wami ukhathatheke kangaka umthembe uNkulunkulu ngoba ngisatha kumdumisa uthi ngiyakhumbula lokhu bebathunjiwe. Kuthi ngiyakhumbula lokhu sihamba nelibandla ligubha umkhosi ibandla liye emkhosini. Davide uthi I was glad when they said to me let us go into the house of the Lord. Ase ngibuye kimi-ke ngikwathi ngami ngize ngifundisa ngakho nje lo ukuthi bazalwane yathi vele mani kahle kahle. Once kwaba neshisekelo the zeal of thine house has eaten me. Kuyaphela ngamnisi. Uyabona nawunezili nje ngoba ngihlale ngithi mina kudla nasifundisa khona la kulama video. Kudla lokumnandi uyabona nje abantu labaningi mhlambe staff uyabona inyama nje nayo yosiwe kahle izibovu nembila nje wokosa nawukhanuka nyalo nje awuzame kucabanga umbila lo nuka mnanzi lifutho. Mhlambe lo muntu ahamba uthenga nje nangicetha. Lo mbila lo khanzi woseke kahle. Kunetindzawo nje sengaba maketha kunembila mani uvama ukuthi ungageja ngibathi labazalwane ngoba vele ngathi bazalwane njengoba nje sithina sinamake emtshali la sihamba khona sesiyathi nje nasesipiki semangane sikuphi kubo steak sithenga kuphi ngoba kunebami lesibadiko lo khanzi uyakuphilisa uthengisa fruits nama-vegetable ini siyangena nje sithengise nasetitolo kunetitolo tebazalwane ufuna kuthenga ini sisapota bona labazalwane sengiyacela nje kusho sisapota nini bazalwane usathi isitolo salomunye isaloni yalomunye ngifuna kuwenda enhloko ngifuna ukuthenga ini nje asingene etitolo tebazalwane labanye banetitolo letinkulu sine sodwa sisapotana. Haleluya leyo ndzawo leyo. Nangabe uyangiva ngicela utype haleluya. So ngabhala ke nawe ibhizinisi yakho lapho sale nginiketa as an advertise. Ubhale ukuthi unitholakala ngakuphi netinombolo takho stock support noma ngabe wenda ini mhlawumbe uthengisa ini. So ke lapha nabazana balapha ngikuphi lapha eMadlangambizi nawuthi awujike ubheke kubonkambeni botshanini ubheke kubobuhleni. Kunabantu bathi lobosa umbila lapho lo mbila angathi esiwuthenga kangaka awuvami lokugeja uve ukuthi uyahlamsa woseke kahle. Anyway coming back ke uyabona lo mbila lo khansi futhi akwagcini kakhulu lo munye nje ucinile ayithi uyamantshefetha uvele liphunga noma uthatha ugamula lapha bese uyaqala uyawuluma yena bakithi. Uyabona lo mnanzi nyalo nje ama-taste buds akho ayakutshela lo mbila ucala ubone nobuhle bawo lapha phinze nale nyama. Then-ke uma nelivi laNkulunkulu kulidla likanjalo uma kusebusuku makhata ngoba kunalo mtimba womoya mayilenza bese ngiyikhulumile ukuthi umfuna kungekho kuthiwa abantu akasekho. Nanga lapha ebhokisini lo umfuna ngabe akathola ingoti uphelele but yini lesingekho. Kunemtimba wokomoya nawo uyathi khanuka nawo start unembila wokosa. Uve nje phinze nje sengikhulume kaningi noma sihambile semcimbini utawuva umfundisi njani so semotweni sofundisa iBhayibheli.
Phindze futhi imoto sinayo ngeke usikhanze hamba kakhulu. Leti into edingakala esikhulumako nje ukuthi vele most of isikhathi kwasho igeography ithi more than 2/3 la emhlabeni lenza i-occupy ngemandi. Phindze futhi nemtimba wakho more than 70% you are waterly. Umtimba wakho ungemandi. Nathi vele singasho ukuthi most of the time uTasikhanza namhlanje sale ngikusho sitosukumisa incwadi yaNehemiya ukuthi siyayithatha siyayifunda sishobela ngayo la kuNovember. Nakwendeka ividiyo uyithola kumbe ngale noma nini ngathi kanjalo ephusha nawo cishe ibithathe nje bo 2 days incwadi yaNehemiya singena ngayo kuDisemba sitoyisukumisa. Nawo ibuka ke le ncwadi yaNehemiya kukhona la umfundisi wayeyifunza khona nje basikhulumile kuya kubo Steki kuya kuphi lawa abakhona athi umuntu uyabona nje nawe uthi uyisukele ufike eSteki mhlambe ngabo 9 tazi uyajika entsambama ngabo nceso wethu enkonzweni ngabo 4 so icedzile yona nje ngakuniketa something like bo 3 to 4 noma ke 5 hours nawubhala nama-notes bo 6 hours yabona ukuthi angikusho bazalwane i-secret noma ke ngesencele into le yento iyodwa bukhazi abantwana bayajolana phindze lo munye uyakhala ukuthi mfundisi mina ngasenziswa but tukutuku sengibuyele sengiyajola lo sisi vele ngiyamthanda lo bhuti lo munye senginatha tshwala indzaba kungafundziseki ukuthi kumukela Jesu mbambambamba kahle kahle bazalwane kumukela Jesu kuphiwa umtimba wako moya lo tawufana nemtimba wenyama lo tati khanunga njengoba nje ngihlale ngisho ukuthi umuntu lothi mfundisi ekhaya kithi efrijini kunenyama livosi chicken kunemphala kunepork sipheke ini phindze mfundisi kuneligusha kunembuya kunespinach mfundisi kunemasi kunelubisi mfundisi kunemfishi sidleni lakhaya aningibikeli nangakubuda sinyalo nje ubukela ulalela udlele utangichazela ukuthi hayi mfundisi bengidla lekwemfishi nayo lokhansi irostwe kahle uyibone nje nayo nje ithothombile lapha nawe usuyayivula le nyama lemhlophe hey iyahlamsa bese ke mfundisi sokuthi ngala yes batali bakho bakuniketa umtimba kwakho nababo bakho bakupha umtimba wa physical phindze sonke uyakhumbula nawo ngike kuthiwa ukuthi ikhululo yabona ukuthi kumnanzi ukuthi khulu nenjalo esifunza nalo eprimary sizanga since of course sibala nje into emnandi yathi ukuthi khulula nokudatekile noma kungakadateki asicale ngokuchitha imandi nje bese ke number 2 nekuthi uyowenta number 2 lokhu bathi kubhosha uyabona na uhleti imbamba utatekile bakuniketa umthoke ngiyabonga noma kusenkonzweni noma ke kumbe khale bantu nje angisho ukupaka imoto bese uye emahlathini njengawe nje wendeni idoli yewena lokuthi nje ungene kube la noma ke nayi public toilet ufuke ungene nakhona lo mthoyi ukhansi uhlobile ufike badla yebo phela ngiyakhuluma uyatikhulula ngiko kuthiwa kutikhulula nasucedzile sowugcoka impahla takho utiva u-relieved imnanzi lento leyo nako lokho ke tinganuko lokuthi sengihamba ngotikhulula kangako phindze futhi nalethi ke dala abashadile kungako nje sasafundisa one time sathi nangabe nje userious ngokubonga ubonge ukuthi inkosi ngibekise nje madoda yebo nabomake kanjalo ngeke ngikhulumele okuningi ngoba nako asikhulumi ngakho but bayade ukuthi kwendekani so kubela inkosi ngiyakubonga nginemthoyi endlini tindlu ufuna ukuthi ubonge uba lo mnye kuyenteka uphume elitulu liyana noma kumakhata yeka tinyoka so nje basakhutsata thina wemthoyi inkosi yami bokukhanyisa lapha ngoba ungakhansi inyoka injani njani letinye tinyoka khansi tenyuke ngalomgodzi ubobona yabona nje lo mnye sengimsitile abanyalo ujaka emthoyi so unemthoyi endlini phindze futhi unelibhavu noma ishawa letinto leto bese uyabonga kuphindze futhi kunemfadi ngoba konke lokho kukhokha insila insilo yageza phindze futhi nekutikhulula uyabona nje ukuthi uma umuntu wesifazane labashadile nje kuba khona kumbe bayahlela abasebenzisi lawo emakhondom lijazi lemkhwenyana shothi vele lenhlanyelo utayikhokha kube khona ukuthi bomake bayade bona mhlambe even some days asisho ukuthi bama-toilets but nje bonga ngoba uyakhona ukuthi reliever ngizama nje ukuyibekisa so tinkhanuko nasikhuluma tinkhanuko ukuthi hlukene labanye bekhona ukuthi emfundisise mina when I'm doing kissing kuyamangalisa ke nanaba labancane ukhanze nabo ukuthi sekukhona ukuthi esikolweni sesibona tika nje esikolweni nawo utawuthi uzibona lomunye sekusina sikhuluma ligenge bese setiyakopa sethatha ama-notes bona la kibo uyakhuda sebathi hayi yathi wangisida bengingakucabanga ukuthi yathi singakwenda nakho sale ngibuyekela ngoba seningifile labadzala lo muntu just like nawe nje lama-taste bites esemfundisi
Lamanye nje ama-females athi to give them a forehead kiss, umbambe njengoba labanye basho bathi nje umkakho nceke kumbe une-stress noma kunjani kusemsebentini, nawe kanjani emsebenzini, come here, umbambe umhage bese kumniketa i-forehead kiss. Uyameltha lo muntu. Yini? Wamakha uNkulunkulu. Asingangeni kakhulu kule nto, asidwelishe kuleti tekudla nebuthongo nawudzine mbamba. Nami nje ngiyakwathi nangu umfundisi lokhulumayo. Kube khona ukuthi yena bakithi uyathi mbamba nawudziniwe sokwendile. Kukhona ngesikhathi kansi besifundzisa lesikhathi uyangena nje umhlala emotweni utive nje noma ke situlo utive ukuthi yathi ngeva bese ngime kakhulu nalamathangeni nalathi inyaweni. Ayitekwa ukuthi naku sowugezile bese ungena embhedzeni. Uze uthi wow, manje kumnanzi because udiva ngiko nje thina la khaya sathi asilale siyaphumula. Bese beyafika nalobuthongo uthi yazi ubuke nesikhathi bese uyaphaphama mhlambe lapho after 3-4 hours. Hawu, utive so fresh. It's because lo mtimba lo unedinganoko. So kwamukela Jesu-ke kuphiwa lo mtimba lo, that's noma kumakhata, le ngihlale ngikusho noma kumakhata uyahamba uyopheka kudla. Ngeke nje nakumakhata uthi utata busika sengindawuyekela mina kudla, sengindawuyekela mina kuhamba ngemthoyi. Kanjalo na spiritual. Noma kumakhata lokusukela nje incosi lapho Nehemiah. Bazwana ngawuthini nje Nkosi yami. Ngiko sithi you must be born again. Manje ke labaningi benu bangena bayahlabela babo MC, are you born again? Spiritual birthday ngoba lo mtimba lo nyalo nje esesikolweni bantwana so sebayathi birthday yabo na from 5-6 labanye sebayathi namhla ukuthi ngathi labani birthday yami. Spiritual birthday ke so ngiyasathi yini. Ngiko ngithi mbamba mama kumukela Jesu kuphiwa umtimba wako moya. Ngicela ukubhala lapha phasi kuma comments. Ubhale ngeSiswati kumukela Jesu kuphiwa umtimba wako moya lo tati khanuka la phakathi kwakho. Yes. And ngiyo ke le mfowethu kuba khona ukuthi awufuna imali ugijima inkonzweni. Ngeke bazwana baphushe ukuthi asameze inkonzweni because le nto bayayishisekela. Sithi ke la kunelithando khona ikhona indlela. Into loyithandzako utawuboleka imali. Asibuye ke sesiya ngasekuphetheni. Kungako ke nasi Holy Youth anikete ingane tinkonzweni hathi nemfundzisi noma ke bhuti mnisi kude le ngihamba nathi ubalungiselela imoto. Anikete ingane tinkonzweni hayi thina siyatatisha. Anikete ingane ekhambini kuva letikolo. Sithi imali silungise silikomiti. Sithi imali sesinayo. Hayi thina siyafunza. Umjike Jonje. So bazalwane Jesu uyabuya. Lithini iBhayibheli Mateyu 24 ngikhula siyabhala. Ngekwenza kwalokubi labaningi bawuphola lithando. Ulaka lozitha ngabekisa tinkonzo la kumathapha noma kalobamba noma lapha elangeni eBhetani. Kukhonzakala ukuthi nebantu ababambanako kukhonzakala ukuthi akusakhona into enkonzweni. So ngalobubi lobo ke ngesencele lobo ngibufaka ngesencele ngidawugcina nganabo bangasekuhle. So uyakhona ukuthi sohlete ekhaya seliyaphola ke lethando. But kakhulu ke ngekwenza kwalokubi kubukela ema-TV tekujolana ekucabana ekhaya phinde nasemabandleni senicabene. Uyabona nje lobubi khona abantu lo membi kwakho emehla kahlangana nabo ke lobubi lobungesekudla lobunye bangwe nguwe. Sikhulule ngane ngisathi umuntu lo initiator ireconciliation nginangilophoqiwe. uNkulunkulu sasiphoqeni akazange athi batawudala zolo niwehla. So nangabe khona wena lophociwe khansi lo muntu uphoce wena nguwelo initiator ukuthi asenihlale phansi nikhulumise lenzaba. So uma kunalo bubi lobo ke phakathi kwakho iBhayibheli alivakali ukuthi appetite kugula. Phinze stress etimali. Hey bazalwane Nkosi yami. Phinze futhi khona lapho furthermore nasithi ngekwenza kwalokubi kuyophela lokuyophula luthando. Lo bubi lobo kube khona ukuthi enkonzweni okhanzakala sena kucabana ini phinze noma wedwa sihlale sithi ke thina eNkulunkulu asiphe amagama ukuthi umuntu ngeke azakhone awuyuza ucabane nebantu ngakade icabane. Umuntu ucala athi icabane kucala. Sabeka isikhathi neCovid ukuthi kwathiwa bomake labanemadoda lakhanza akasasebenzi bamcolele somehow in brackets asisho ukuthi kukahle nangabe sona enga ngoba indvodza kukula kiyo ukuthi I must provide for my wife for my family. So uma lo mfukhansi nje sengibhizi mina ngiphokondliwa ngumfati hayi ngoba ku-wrong. Abathe make maye babe se-understand so utakhaza umfundisi sona enga because emsebenzini kunjani njani. Thina ke sakuthatha lokho sakubuka sathi yes ngilethe into leti ukuthi lo mnye umuntu nasane enga nje akakhona ukuzila. Yathi iBhayibheli bengilifunza mina yathi bengithandaza mfundisi njengami mina nje ngikhuluma esigabeni ngoba kude lo ngadi iministry impact yayo.
Yabona mfundisi, mina ngiyakwati ukukhobozela, ngiyakwati mina mfundisi ngalala ngoLwesihlanu, nyalo sengimi seniyakhamisa, nyalo mfundisi nje sengimi, iBhayibheli lisafundzeka, yathi mina ngaleSihlanu bengathi nje ukuthi angilali, pheze noma ngibuya la khaya bengathi ukuthi isikhathi bekwenteka ngolele nsambama nangibuya la khaya, nyalo yamfundisi ngimi. Nawe ukuthi uyakubuka lo psychological akaboni lokuthi leti inkinga tethi imali ngiloko ukuthi uthi icabene, ukwatiswa manene akaboni lokuthi nje yathi bona ngisakwati ukuthandaza. Bakhona-ke laba labagcina babona siyamfundisi. Yathi ngiphokuthethwa emsebentini nasekhaya noma nje empilweni ngiyakulimata kwasho umfundisi Maseko athi ungathi limati ngaloko lokwendako. Ungathi limati ngaloko lokwendako. Siyamkhumbula baba Maseko. Sakuthatha lokho sakubuka kuma-category lamaningi. Khona bami labathi limatako ngalokhu labakwendawo. Nyalo nje ngicela usitakala ukuthi noma ungasiko ukuthi mfundisi yathi ngikwatile manje ukuthi angisakhoni naku lwasifundisa kona emaseko lamathathu, word of God, prayer, fasting. Kuthi nje lithi iBhayibheli angisalili, angisakhoni ukuthandaza, angisakhoni ukuzila. Mina nje sengingici nje. So noma ngabe mfundisi bekude ukuthi bengikubona ukuthi nje yathi ngikwatile kuloko, but sengiyakubona lokho ukuthi subconsciously le kimi la kungibhacele khona at the back of my mind wonke umuntu lokhenzakala ukuthi akakhoni nje kwenta lutho lotside njengoba nje sibekisa bese kuyabonakala cishe lokunye. Nangabe lo umuntu ekufana naye ema-2000 nje khansi ekhaya kwakhula abona vele abuse phindze futhi babe kwenta kanjalo unale anger. Bakhona nje abantu lokhanzakala unabo 11 years, hayi wena uphokulwa la esikolweni, lo muntu une anger yasekhaya kubo. Azazi noma khulu athatha isibhamu une-anger. Ngiko nabo bantu labalapha ngekengqondo. But-ke ngathi kude lolo nyaka-ke indzaba ukuthi ikhona i-anger ya-spiritual. Mina nje ngiyanaka ukuthi leli zinga leli lokwehle ngalo tintfo letintsatfu, word of God, prayer and fasting. Bane-anger abantu. Lo munye uyiveta lamgwacweni. Angigcizelele lena ibhacile sothi ayibona manje. Ngibekise ngami nje nangaba khona lokho ukuthi ngawuthini nje le anger ngathi mbambamba i-demonic. Lokuthi nangenteka nje ukhanzakala ukuthi iBhayibheli angilifunzi kahle angisathandazi. Definitely kutaba khona lokho ukuthi ngine-anger. Mana angiyiboni. Then-ke kube khona ukuthi sochamuka umfo uyangifundisa ukuthi iBhayibheli nabo lemhlanje ngikufundisa ukuthi Jesu nibothandaza nithi usiphe namhla senkwasethwe emihla ngemihla. Shothi everyday nje ngade ukuthi njengemana bantwana bayizale bayibutha everyday. Phindze Jesu uthi thina siphila ngamagama laphuma hayi laphume. Kusho ukuthi nakusasa laphuma. Once kwalunga leti ndlela leti ngiyaphasa esikolweni, timali tami ati ngilahlekela angiguli. Ngoba ngakhathi unalokugula sithathe kune-anger mana uyibona ukuthi kunokuthi wena uthi cabene, so ngeke uze ucabane nabantu ungakade cabana. Angiphethe ngalokho ukuthi ke bazalwane nginicela lokho ukuthi asibuyeleni emgomeni wenshisekelo. Because nasibuka nje bazwana ukuthi uyabamemeta inkonzweni. Bakhona nje lesi sakhuluma nabo ukuthi mfundisi uyathi noma ungabeka njoba washo naku nje lesikushido ukuthi ngalesibili sicela abazalwane. Lapho-ke sitofundisa ngebuntatheli. Emva kwalokho kulobuntatheli umfundisi uyahlanganisa ke into eningi ukuthi indzaba tangalesibili bekunani. Lapho nje besithandazela kakhulu nababosifundisana ukuthi kungasuka umsindo siphakamisa tandla. Intatheli yini? Ngumuntu lohamba uthathela tindzaba abuye aniketele abanye. Sathi nathi sithi intatheli nangabe nje uyasukuma esontweni uyashumela noma uyafakaza. Beve bantu ukuthi utawukhuluma tintfo letijulile. Ngalokuthi nesilele ekhaya wena uzilile uyathandaza uyintatheli. Buntatheli bukanjalo. Phindze futhi intatheli isho ukuthi udasugibela ikhumbi naye akutshele uNkulunkulu phuma lekhumbi mhlambe kungenteka kube nani. Intatheli. So uma sekulahleke buntatheli la phakathi kwakho nje kude umuntu wena nje kulahleke buntatheli la ukuthi uthathele phindze futhi ngitawushada nabani. Sachaza nje ukuthi nina abantu labasha sakhaze bani usoshadile lo wena nje lwadivorce kwaba khona kwakulahleke buntatheli. Buntatheli buyakusita ubona ukuthi ngishada nabani. Phindze buntatheli mzukwana khala licilongo butakusita. Then ke sesiyakwenda-ke sesingena etindzabeni sagcina sesiyana ka-Channel S safaka lenye iprogram nayo lengathi isusa umsindo ukuthi yini Madlodi yini idalwa ini sayibukela more than 2 hours bakhomenta abazwana. Emva kwalokho sasesigcina-ke ngumfundisi Grace Masilela la khona kwakhona usachaza itinsimbi letinzala leti ukuthi yini Madlodi. Hey bazalwane ngaze ngathi nje abazalwane nawo bacela ukuthi bamemete inkonzweni bangeti. Nawe usuyakunaka ngoba sewungivile. Nawe usuyakunaka akusiko lokho ukuthi bese lokhu bekwenteka youth nyalo sokwentiwa abantu abadala. Hey mfundisi ngiyita imali usuyamniketa imali. Ngachaza sibazwana noma ungakhokha emakhumbi amahhala ubalethe.
kunanangumoya nje ukufuna kwendela lamakhumbi amahala nathi abakhona ukuthi umprofeti khona lapha nje ka-Channel S kwakusho lo dokotela ukuthi bazwana lokwento ngathi ebandleni kuyashisha ngilokuthi vele banalokuthi nje funa sikuthandaza umfundisi lapha funa ngendele ngumprofeti so ngikuthi abakhanza bagcweleke ngala lapha la khona uthi do not give somebody a fish but teach him or her how to fish ucabene nebazalwane kude le nshisekelo ufuna kudendela ngiko nje kuyebiwa nakahulumende nasetinkampanini bantu abafuni kusebenza bathi bosidlani kunebazidlani bakomoya uthi sidlani kunabozidlani but nginoncenga lokho ukuthi wabuyela lapha ekuthenini nakhona-ke senta njani wabuyela bekuthenini mina nje everyday nanyalo nje ndawuthandaza mina Nkosi ngingisenelisomiso ngicela ungiphi inshisekelo yakusasa everyday 7 days a week njalo ngemasonto njalo ngemsombuluko njalo ngaboLesibili njalo ngaboLesithathu njalo ngaboLesine njenganamuhla njalo ngaboLesihlanu nginkosi njalo ngaboMgcibelo ngicela ungiphi inshisekelo ungiphi inshisekelo yemihla ngemihla letawukhona Nkosi ukuthi kuphele ngami ngegama likaJesu ngicela uwende lo mthandazo lo utaba ukusida lenshisekelo lesithi ngesiswati ngiphe lelithanga ita siba khona lendlela utawubona ukuthi imali uyiboleka kanjani but kwalahleka lokho noma ungathi kalozitha bazwana bathi sinabaphuma bonke bane 10,000 labanye bangete sekuthi bangeta ke ngoba banalenshisekelo yemali ngikho siyanikopela bazalwane kuthi uthi umhlabele mhlasimuka kulelive sesinayo umholeli wena unani ngoba timpawu tonke tiyasho bazwana siJesu uyabuya ngithi nama ngiphonsele iJesu vivaleni ngalesi banginike isikhathi esincane la ebazwana sitawuphinde sichubeke silungiselana ukuthi ke ikhona i-video yakusasa solo siyathandaza nyalo nje ukuthi sithothi lengoma lethi thula manje nasimemetele leliphimbo lethu live ukuthi ya ligcwele leyo mthandazo nani nesithandazise but ke sikhanze kumgcoka lokho ukuthi asicale sivete nakho naninaka lama video thaba maningi kangakanani kukhona lokutawendeka masinyane siyanithanza kakhulu bazalwane may God bless you nibuyele emasisweni buyelani to your roots buyelani enzaweni yenu amen